Zombie apocalypse. I prvo smo ljudi dobrodošli u još jedan video na PCT kanalu. Prvo želim da vam se zahvalim prije ovog videa na 150 pretplatnika, to je sad trenutno 155. Jučer sam radio stream, čekali smo 150 pretplatnika, bilo vas je dosta na streamu. Hvala vam puno na podršci, želim se ovom prilikom zahvaliti jednom youtuberu, a to je Bosnian streamer, koji je reklamirao moj kanal i doveo mi par ljudi. Tako da, tema današnjeg videa je top 5 najboljih youtubera po mojem mišljenju. Prvi na toj listi je EDC, to jest Any Creations. To je youtuber koji je svoj kanal digao igricama, te jedno vrijeme snima neke vlogove, te videe nekim drugim temama, kao što možete vidjeti neki challenge, kupio sam golfa i tako dalje, neki videi. Te je sad nedavno počeo snimat i Stranded Deep prije mjesec dana, tako da on sad trenutno ima 334.941 pretplatnik, te koliko pregleda, da vidimo, 62.638.643 pregleda. Tako da, znači, ovo je moj najbolji youtuber na YouTubeu, po mojem mišljenju, te moj najdraži ujedno youtuber. Sljedeći youtuber je ženski youtuber, a to je Kika. Dakle, ona je po mom mišljenju drugi najbolji youtuber, te moj najdraži. Dakle, ona snima, ona je najbolji igrač CSGO-a u Srbiji, tako da to je jedna predobra stvar za nju i čestitam joj na tome. Uglavnom, ona ima 42.989 pretplatnika i 35.547.710 pregleda. Tako da, to je to što imam reći za Kiku. Treći moj najdraži youtuber je Baka Praca. Inače, znači, ovo je jedan od youtubera koji snimaju, koji imaju svoje pjesme, tako da stvarno je dobar youtuber. Ne pratim ga nešto dugo, recimo da sam ga počeo pratiti prije nekih mjesec, dva. On trenutno ima 1.137.926 pregleda, pretplatnika, te 313.987.362 pregleda. Dakle, ovo je youtuber koji mnogi govore da je loš, da snima fake drame, ovo i ono, ali to su zadanica, dakle, kao što su neke presnimale reakcije, da bi skupili pregleda, tako i on snima nešto da bi skupio pregleda. To je svaki youtuber za sebe nešto radi da bi uspio na YouTubeu i dostigao preglede. Četvrti youtuber je opet ženski youtuber, a to je Princeza Psiho. Dakle, ona je isto jedan od mojih najdražih youtubera i po meni jedna od najboljih na YouTubeu, na četvrtom mjestu. Znači, po mojem mišljenju, nemojte govoriti sad da ja govorim što je općenito ili tako nešto, znači po mojem mišljenju. Dakle, ona trenutno ima 186.152 pretplatnika i 24.022.730 pregleda. Ona ima muža koji se zove Milan Psiho, tako da on je također dobro prati njegove live-ove. A Princeza Psiho snima videe kao što su neki challenge, reakcije i tako dalje, što ovaj kanal mi se puno sviđa. Tako da, eto, pozdrav za Princezu Psiho ako ona gleda ovaj video. I posljednji youtuber koji mi se, ajmo reći, prije sviđao, ali više ne, je Serbian Games BL. Dakle, ovo je youtuber koji je proslavio svoj kanal Minecraftom, tako da prije je imao nekih i psihičkih problema i tako dalje, pa je počeo snimati igrice da bi postao bolji. Dakle, mnogo mi se sviđa ovaj youtuber, znači pratio sam ga prije, ne pratim ga toliko više, gledao sam u ovaj zadnji video najmanje auto GTA V prije 3 tjedna. Tako da, eto ljudi, pišite komentare koji su vama najdraži youtuberi po vašem mišljenju. I to je to za video, ako vam sviđa, like, share, subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Pozdrav!